Ya mira talifusa fatual ta irenusi dar mai lovalangi da tau no kedede da fef. Da iroro kedede mi abagera irami fawahau dede adre lovalangi sabele moroi bagera era ni hafefu ba keriso Yesu mangadreta. Mada sawagele bai bo dede khema soaya. Milo irai faroi dra uga khema hena bawa ba musodede ba metro manena bawa ba ngabudede. Maada sawagele hewa ai bagabula dede so iniha bagulidana irugi dae ba oroma khema ba lesi farid rauga khema adre maadre etohuga bai bo dede khema ba banohuga fekoli adre to bagulidana ba masiga mafodane dane moroi ba daromai lovalangi maadre so khema ufahau draga fa aboto ba dedema he visa ba ibua ba masima ba deizo ayaga Yesu Keriso yaduhu iratali fusefefu tuho huhuo ba migu 25 pa wasifitu dua ngahene a 25 ya ia lovalangi zodroroge banwania ni basoda moroi bazura dua razo faza efa ngabua si efa bla rua irugi ngabua si efa bla efa. Da tau no gede da babo paso ya ia. Imaneta romai lovalangi. Basoba nua baali zalisa samosa soloe kegenoni lovalangi adre sia aroti. 20 ngabua roti gadru abu berani hama ba polania. Baimane Elisa be e bazato dramua. Baimane enoninia he uvisa menoma to otuira. Baimane be e khera e na elaa. Imane sa Yehova manga ira balea hori. Baibe e khera ba manga ira balea hori itere ni fabuu Yehova. Drege dae daromalilo valangi wawaidra ama ina talifuse badezo ayaita Yesu Keriso yaovu. Salom. Irama ina talifuse fefu ionarai mefena irugi manu ia dae. Balema malo itere dane, itere gelia, itere panua, itere soi ni fotei fangabudede mafa makau ba fangarengar. Zilele sotelu fausate. Ya ia da si fafena itere lo fogulidana. Ba mazilele itere lo fo sabua soi, si sabua banua irege faluha bangarengar nono bo banua banitere lo foad. Si dua, iteroi fo kegulidana. Iteroi soi maafefu. Ula zimane zifalukaita yadae COVID-19. Basi telu, tola gay alua kabula dede berzalua badana banasi badalupanua. Sama ala ni hasato manifotei bencana alam. Simane durudana, tsunami, batana beenia. Irege na alua da efefu ira ama ina talifuse. Ya. Bafaluka niha va amate niha soya, fa amate gurife soya, fa amate zinana soya. Alua bangarengar. Alua be batawaher. Alua ba makao sila arumani. Ira ama ina talifuse fefu. Daegoi zifaluha banua ni hakeriso ba drauno Israeli luono. Baginete vamatere razo yorami ono gahabi. Ya ia dae mengotu siwalu ya abetera fitungotu awalunga fulu fahe fena keriso. Alua wangabudede zifaluha banua
nia keris banua rono Israeli ba mafitana eu. Ba te fatenge ba da gelisa ba bangobaha si de lobalangi ba panuania. Bagi neta da irama ina talifu sefefu ba telufahe amatonga iter da neralofo. Tera-tera na tabaso fatua leberewore ba panua giligala. Nahia ba me adu ke nahia da pada zalua oi marase ni hapanua. He na sozomasi me na berwalo badana. Ba zalu ato. Soyania oi teki kobuanovi. Oi mate gurife. Iter le sabele-bele irege o kelidana ba ogo ni dana. Irege ira ama ina talifuse bagi nete bagi nete Elisa adre alua ba makau ba fangarengare ba gotalua nono wo banua. Hula na ta fahela mena zalua kheda ba gulidano ia dai. Yo na raiga ngohorita drefisi dua ngahena feleziwa. Ya ia ni berege ba banua Wuhan China. Iterwa makau ba faamate. Irege ji sagere ulidana. Ya ia dunga corona. Manifotei COVID-19. Iramai na ira talifu sefefu. Na tafaigi mata fotodongo duria ba televisi. Ba irugi menevi. Badeni ilada. Ba isagere ulidana. Banosa ay ihame otu asiwa wuluzuta ay fangota fitunga fulasara atelungoto atelunga fulasiwa zinogena terpapar corona. Mamoroi bagotalwa da irama ina. Atozi no mate no ihame say efajuta. Efajuta asiwa ribu alimangotu fitunga fula efa. Batenga bagulidana. Bakheda ba Indonesia goi. Tera-tera baga furiatadre. No gei atozi no gena. Natafaigi, yazi sobagotalua, va no ihamo tera-telu juta. Zino gena fuhe corona. Batada sawa gele, no dehe, tera 2 juta, atelungotu asiobla rua, asiwangotu adobla telu. Batebai gita bini va no abeterawa lunga fulu ribu nono bobanua badan Indonesia zino modrei ulidana. Dai zino faluka ita. Irege irama ina la fotoi ia pandemi. La fotoi ia fangabudede sigena bai sagere ulidana. Tada sawagele bagi kafuriatadre no tesedra vaksin irege no alua vaksin pertama ba namolo target pemerintah ba no sai natola badan Indonesia ya te falua vaksin adre na ihame rege 200 betera 200 juta ena dan niha Indonesia tola aifa ba ngavalo bekhadre batanga dengadre na tola ihame da bagi nete mifenadre. Yami rama ina ira talifu sefefu. No iter ita fege sanere ulidane corona. Ba monene na sabangarengare monene ba makau si faluha. Berme lala babolawaya ia bate falua ni fotoi PPKM. Ma badane segi bua misa ba soitane be la fotoi lockdown. Labatasi lalu lintas, labatasi mofane perjalanan, labatasi ngavale lalalua lalahalewe. Tefalua ni fotoi belajar di rumah, bekerja dari rumah, beribadah kinai di dan dari rumah. Tefalua ni fotoi penerapan protokol kesehatan. Irege berdae maafif zifaluha nono bobanua hebai sagere ulidana ba medro mana
heda badan Indonesia, ba alua krisis moneter, krismon. Ba berge sai berba apa ngabale zokuna, ba alua ge krisis imun, krismun. Ba atogoi ya zaitu fanetena alua krisis iman, krisman. Uida ngabale zalua iramaina. Ba ia dae bagotalua ngabale zalua adra. Bagotalua ba ngabudede. Bagotalua ba makau ba fangarengare si faluha ya ita ba jisagere ulidana ba hege ya ita ba Indonesia anofula ya dae ba hadia ni falua niha. Ira ama ina ira talifsefefu ya natahau ge tau sisia zile ele so e fangavale ya ni falua niha ba jifaluha ya ia banga vale ba makao sino uzarai ni nomike. Hadia da. So niha le mana ba de ni hadia ia fefu. Ya. La fotai ba Indonesia sikap cuek. Tidak peduli. So da. So goi bago talua banga budede benai ba manga lui hare ia. Ada tarongo dania ba ngabale tolo-tolo bala korupsi ke, ngabale dalu-dalu bala bini ngabale oksigen bala timbun. Bago talua ba ngare-ngare nia sato, ba da ini falua nia mangalui hari. Si telu, asese alua. Itaria la fotete dai ba kepentingan politik. La alui lala, na iba bangi huge, babang obosi sama tere, bago talua pandemi si faluha. La fazaive hoax, batane beenia. Uida ngavale zalua. Uida ngavale sikap. Amuata niha, babo hadapi mana faluha ia ba makau sinomuzara ini nomike. Ba, te baike mubini so, buah-buah si fa ya ia da ya, ba, si duduhu soroi dede, ifalua babanolo. Babanolo ni hasato, babanolo ni bebelo balangi. Hadia alasan kemanusiaan, bamazui alasan panggilan Tuhan demi kemanusiaan. Nah, tatu ta anofuli, ezo suita bada. Bazima khadre irama ina talifusa bada romai lo balangi ni basodanomike. Ba tebe kheda duma-duma hadia ni falua gelisa. Gelisa sino ifatenge lo balangi babango baha esidede lo balangi badrono Israeli ba mafitaneyo. Bazifulu mado. Ni ilada na tau getau sisia si fufuna. Lehadoi khenia fanibago me ikau ni ba ifatenge lo balangi. I-o balangi babango baha baba malua hadia ni oroi lo balangi khenya. Dari si fufuna. Si dua, ifaema. Ifaema da romai lo balangi ba itenawa nga vale hore silo masi lo balangi. Ifalua da heba zamater hegi na ikhedra enoni. Ira ere. Sa isoba na hia vasumangeta sila mamalua so masilo balangi basi manegoi banono bo banua maafef hadia nesi ni faemania si fefuna ya da ifa sugi badedera wanola re Yehova nola o elo balangi be ta rongo ba migu silalo wa irauno Israeli ba mafi tanayu adre Mauila fasidro na hava sumangeta bagiligala, ba Bereseba, ba Betel. Uida. Nola re Yehova. Ba i opahada khra Elisa va faluha iravate kiko berme nola re Yehova. Si dua. No alua vale atule balalava auri. Simane famakuyu lalahalewe, famakauzi numana, ba famila ehuku. Si le atule tobali atule, basa atule tobali le atule. Uide ngavale zalua. Ba ifalua da Elisa. Fatua le Elisa so Elia,
ke gahabi ba itahuga halew da menomanahay ba zorugo Elia. Basi telu gelisa adre tobali ya dela hobu baniha sato. Baniha sito sasatud. Daun ilada buah-buah gelisa adre. Ira amaina ira talifu sefefu. Tobali ia dela hobu. Hadani ilada. Natahoga tau sisi fatua leberhuhu adre. Ya ia da ba ayati telunga fulu awalu irugi efablasara. Ba teduna ba da va itolo dra ere ave dra nifaha gere. Ber me faluha ira ba olofo. Haja zalua ifo halewe zifau khenia mangoni-ngoninia. Baba ngobini ngavale puludu ngavale ge sitola mua. Ba benala rino. Batarongo dania hikaya mela age adre ba tobali fekhe meno faruka puludu ulangu bahiza badae tobali hobu zui gelisa ya ia da ihale hamo ba ibe bage adre irege dania ataya fefu zino amedola famakiko malangu nomeke da ini ilada. Dari si fafuna fatua le berhuadre. Baba berhuhu ma khadre ira ama ina. Ta ila va ibe egeni hasato. Ngau tuba oya. Ta so fezo ihale. Ira ama ina. Tarongo meke ba berhuadre. Va somo roi ba gota lua zovanua. Zamasi. Hewa ele oya. Bermeno iter dane lofo. Bahiza ibe ziaa buah-buah lewe roti berani hama ibe kegenoni lo balang. Muya mube ibe kegere. Dawe mena zito ele ba berme lehadei ere berme ba Yerusalem sogo sai lo balangi ba badai taila ibe khazama ele. Sinoge enoni lo balang. Dawe ni ilada baba nolo ni hasito sasatede. Ira ama ina ira talifu sefefu tobali angirenu kheda daromalidai. So telunga vale zinangea ta erenusi. Hadaya da si fefena ni ilada ira ama ina ira talifu sefefu ilulu panuania Yehova bangavale ba makau. Dan ni ilada. Hewa itere bawa lofo. Hewa si dunia no mamazehi hore. Drauno Gizraeli ba mafitan yu. Bahiza abele ibua ba masilo balang ifatenge khera zanolo. Ifatenge khera zanenawaya ira enawitekiko ya iya gelisa. Si mana ba masilo balang. Dazi fufuna. Basi dua banilau gelisari hade ni ilada bava nolo ave ira ama ina ira talifu sefefu bate kauni ita bava mee dregezi sokoda le i adrezi le itaria da na la faduna zi sapanyo fulu bana no mo khani hadre aba yo guna kali irai bana ebua ba afu khnya ba me ba mazui na ni hadre mo abota abu ba itaria zui yo guna zui kali bada yo abu na iema ba barada ni ya bena omasia ba me fasupata ya da na le hadi khnia la ba hadeni benia na le hadi khnia irama ina ira talifu sefefu te dune bada emike lo sama roi bapanua baali zalisa babawa ba ato sasana he hama ifu pasitania badani ilada ibee pasebata kegenoni lobalai da zidua baloi adre kheda zilo basi telu irama ina talifusa
Hadia zalua ni ilada me nola be e kegelisa bahaiwa mi be e gera. Mi be geni hasato. Alua vo bagisi hobu-hobu ni temania ena tobali ia hobu-hobu bani hasato. No moi hadia lua-lua no moi faafabali hobu-hobu. Itema moroi ba isamesa moroi ba ali zalisa ba me itema da ba de ni lonia ibe e ni hasato ba moroi ba da ni lada mikino ba ahori manga ira fefu ba terana i berme ba da mangele hobu-hobu lo balangi. Allah bertindak, Allah mengadakan mujizat ketika ada kesediaan berbagi. Allah melipat gandakan ketika ada sikap berbagi. Irama ina ira talifu sefefu alua keida ma ifaulu ke goi hadezi maneni ba soda ba zura dua razo adre ya da ni falwa Yesu. Hadeni ilada aha khode de Yesu baba maiki ni sato. Ada zalua lah di balazo. Solo iya 5 ngahene vato. Bahak de dunia. Bahiza baba ak de dunia itolo ira Yesu ibegera bahibisa ba malwada ira ama ina ira talifu sefefu i adre khera kedrani faunia hadia ziso khemi bada. Ba me hadia dania melao bini ira ni fa hadwa rozigia bali mga roti, bali mga saniha, babada alua zui hobu-hobu lo balang. I adre hadia ziso, samuzate i adre hadia ziso. Moroi bada mangele hobu-hobu lo balangi bapanwania. Nah, ni ilada zui nasame ibe ke zilima ngahene Yesu. Bai roba isofu hadia ziso. Ba mohalewa kita ni faha. Ya mohalewa ena muda dau ira mufufu ba mohalewa ba mosasi ba me ekeni hasato. Halewa dra eno ni kida. Ira ama ina ira talifu sefefu moroi ibadae oroma kheda ba hobu lo balangi fahena falavu na sokheda va omasi. He fangomasi lo balangi basi manegoi fangomasi avodani. Ira ama ina ira talifu sefefu. Hadezi tobali famaha da moroi bada romaliad. Kheda ia dae. Si fufuna te kauni ita babang aurifag fa omasi. Ya ia da baba nolo ave tenga baba nolo ave. Baba nolo ave medro manezi to sasatede. Baba nolo ave ba le i adre kheda soaya zil hadi kheda. Hauga ba hadia zi sokhmi. Dazi fufuna. Si dua bagasiai ami rama ira ina talifu sefefu na tahoga ta erenu batafalua vehede gelisa. Meno itema megeno adia vasebata moroi ba nonovo banua ni fa ema khira enoni bahadia ni wania mi be mi fausasi ira ama ina ira talifu sefefu moroi ba ni temania moroi ba dana khnia ba imane mi be sabua duma si sekhi dae he kheda ya ita ira enoni bahegi ba banua ni hakeriso daani fotoi amuata sobevu. Samee o musola de niha dana zisokhenia. Tenga i okunae zisokhenia haratonia babanga bude de niha be. Matobali fayawasa lo. Ni ilada mekeno ifosasi itolo nave ibe eker. Sapua famau kheda tera-tera bagi nete pandemi are. Si telu, te kau ni ita fefu banuani hakeriso. Baba malua soma si zoaya. Ya ia da
babanolo aveda drege hadia zisokheda. Basi afuria ya iya da moroi bani duna bahikaya trono Israeli atre. Bate aro da va ena bai aitu vanetenada nagena itanga valeva makau fangarengare ba fangabudeda. Jangan putus asa. Hana mele irai iroi Banuania lovalangi. Lovalangi zodroroke Banuania. Ada berda data odali ke Yehova. Data bali ve de Yehova adre. Ya iya vuliteda. Ya iya zodreniai ya ita. Ba adre berda tamane Yehova gubaloku le abedrau hadia. Adre berda bazino mode Yehova fuli falalini gera erau. Famalini era elwahania falua zatule sifaudu bazomasi lo valangi. Data odali ke lo valangi. Beitabusi da bangavalu hadia. Faudu banitana badede kheda moroi bazura matai ofaza nga watelu fa efa me imane boimi busi dedemi boimi busi tede zoguna mahemolu te sedra lala zabu tede mahemolu noa maneva makao zisara-sara ngaluo. Data idronga gelida ya mira ama ira talifusefefu telu efa adre boimi busi tede zoguna mahemolu te sedra lala zabu de mahemolu noa maneva makao sisara-sara ngaluo. Yai tolo italo valangi ba nege ba faluha itanga valeva makao tera ba pandemi COVID felezi wadre. Yaduh mengadrit. Maadre sawagele da Roma 5 soaya. Metobali fangarode dema. Wale moguna aitu vanetenama. Na faluha draga bawa ba makao. Bawa ba ngarengare ba fangabuded. Mele irai farihe ma Yehova. Ya ia zololohe tangama basama bekama. Basanga bele sanga tua-tua ya aga. Babanege babanere fefu ngabale zifaluha. Va makau bagulidan atre. Bale medromane te fahaudra aga. He ibisa buah-buah sisuhi. Na faluha ngabale va makau. Simane duma-duma ni bee genoniu gelisa luono. Ya ia babanolo ave. Ba ya ia ba mausasi hobu-hobu sino itema. Hobu-hobu ni temania ba ibalia gedela hobu-hobu badanebe. Maadre sawagele ba maadre khifsoaya. Ena ya aga banuau. To bali gei tulada khema ni falua gelisadre. Nama falua ya bongi ma wahaya uge maudalike batekau ni draga babanolo banuau sitosasa tede. Ya ihau ni amoni zanga bele ya aga baba malua taromalimadre. Yaduh.